Senegal yari yiteguye umunsi wa kabiri w'imidugararo uyu munsi kuwa gatanu nyuma y'uko umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Ousmane Sonko ahanishijwe igifungo cy'imyaka ibiri bigateza urugomo rwahitanye abantu benshi ugereranije n'iminsi ya vuba yibukwa. Ejo kuwa kane abantu 9 biciwe mu bushyamirane hagati y'igipolisi gishinzwe umukwabu n'abashyigikiye Sonko. Byari nyuma y'uko uyu wifuza kuziyamamariza umwanya wa perezida ahanishijwe igifungo cy'imyaka ibiri bitewe no gushuka urubyiruko. Ni umwanzuro w'urukiko watumye hibazwa niba hari amahirwe afite yo kuba yakwiyamamariza kuba perezida mu mwaka utaha. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi bavuze ko ari politiki ibyihishe inyuma. Kaminuza ya Sheikh Anta Diop mu murwa mukuru Dakar yabaye indiri y'urugomo. Abari mu myigaragambyo bavaga mu modoka zo mu bwoko bwa bisi batera amabuye abapolisi bashinzwe umukwabo. Polisi yasubije irasa ibyuka biryana mu maso. Mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatanu ingabo zishinzwe umutekano zazengurukaga imihanda ya Dakar ituje. Imihanda yarimo imipira y'imodoka yatwitswe, amabuye n'ibimene by'ibirahuri. Hari n'amazu ndetse n'amaduka byangiritse. Abanyeshuri benshi bakuwe kuri kaminuza na za bisi batwaye utwabo. Umukwabo w'ejo kuwa kane niwo waherukaga mu mikwabo imaze amezi yatejwe n'urubanza rwa Sonko muri Senegal. Ni igihugu cyakunze gufatwa nka kimwe mu bifite demokarasi ihamye mu burengerazuba bwa Afurika, ariko hari impungenge ko perezida Macky Sall azagerageza kurenza manda ebyiri ziteganijwe akazongera kwiyamamaza mu matora yo mu kwezi kwa kabiri. Macky Sall ntabwo yari yabyemeza cyangwa ngo abihakane.